Mwongere mbaye ikaze mbifuriza kugubwa neza ni nako nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo tuganire cyane cyase tugaruke ku nkuru y'uwitwa Rashford n'ahazaza hiyo yakomeje kuba mu kirere abantu bakomeza kwibaza ahazerekeza ese Rashford ibyo biraza kugenda bite. Ikintu wamenya nuko amakuru arimo agenda azamuka ubwo na amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru bita The Sun nicyo cyabanje kuyazana remezo ko ikipe ya Manchester United yiteguye kuza kurekura Rashford ku giciro icyo ari cyo cyose batari buze kudipendinga kuri za miliyoni 40 nizo bari basabye Bayern Munich imbere cyangwa se za miliyoni 30 nk'izari ziri muri release clause ya Barcelona ahubwo ko amafaranga ayariyo yose cyase ku giciro icyo ari cyo cyose kiri buze kuganirwaho no kumvikanwaho n'umuntu uwo ari we wese ushaka Rashford aribwo Manchester United ribuze kubirekura uno mukinnyi wabo. Uyu Rashford nyuma yuko agize season nziza kampunu kwa FC Barcelona akagira uruhare rw'ibitego 28 nyuma yo gutsinda ibitego 14 agatanga assist 14 akegukana shampiyona y'igihugu cya Spain La Liga ari kumwe n'iyo FC Barcelona nyine. Barca ifite deal yuko yagombaga kumusinyisha kuri permanent deal imuvaye muri equipe ya Manchester United kuri miliyoni 30 zari miliyoni 26 akajyamo n'ama add-ons bigahwana na miliyoni 30 nkuko bari barabyumvikanye bajya kumutizwa na Manchester United. Murabizi neza kwitwa Rashford wiwe yifuza n'ubu ngubu ari karacyabyifuza barifuza kuguma kwa Barcelona ndetse magingaya kuko Barcelona yamaze kubitangaza yuko ifite umwanya wa Rashford ariko ikaba yagumana Rashford nkona none nk'indi nizanyo cyase baka barimo basaba yuko bakongera bakamubatizaho indi sezo. Icyo gihe rero Manchester United byo nabyo nibyo iri kureba iri kwigaho ariko Barcelona nta gahunda kuza kubisinyisha Rashford ku buryo bwa permanent kwera yuko biravugwa yuko nta yani mafaranga yifuza gutanga ku isoko nyuma gusinyisha Anthony Gordon kuri miliyoni 80 bakaba bagikene no kugura umwataka ugomba gusimbura Lewandowski bamaze kuba batandukana. Rabizi ko Robert Lewandowski bamaze ko batandukana rero Julian Alvarez barimo barasabwa miliyoni 150 na Atletico Madrid. So no kuvuga ngo Manchester United na Barcelona no deal ya Rashford ishobora kuza kudakunda bitewe nuko nyine mu mibare ya Barcelona ntago bifuza kuba bagira andi mafaranga basohora ku mukinnyi. Ibyo ngibyo rero akaba ari nabyo bita bitugeza ku mubano cyase ku cyifuzo cy'uwitwa Kuri n'impamvu atari kwifuza uno muvandimwe bita Rashford. Kuri amaze kumvikana na Manchester United yemeye no kwisinyira amasezerano y'imyaka 2 bumvikanye yuko bagiye kumugurira abakinnyi nibyo ariko abashyiramo kondisiyo ivuga ngo abakinnyi muri buze kongura cyangwa abakinnyi muzajya muzana abari abakinnyi bari hagati y'imyaka 22 atari abana batatu ugiye kurera n'imyaka 26 atari babakinnyi bakuru. Akavuga ngo nibyo dushobora kuza kugiramo umukinnyi utari muri range yo myaka ariko akaba ari umukinnyi muto nka wenda nkuko barimo bashaka rero isari imyaka 21 ariko n'uwo mukinnyi akaza kuba ari umwe. Ku kijyanye na Rashford rero murabizi neza ko nubwo Rashford yari umukinnyi wa Manchester United aramutse agarutse gukorana na Kuri yaba ari nka signing nshyashya kuvuga ngo n'undi n'ubwa mbere baba bagiye gukorana we yamufata nka signing nshya. Ikintu cya mbere kirimo aho murabizi neza cyase nkuko mubyumva Rashford afite imyaka 28 bisobanuye yuko arengeje ya myaka iri muri range ya Kuri. Ikindi cya kabiri Kuri yizera yuko abakinnyi bavuye kwa Manchester United baburiwe umwanya n'abandi batoza cyase babura mu ifato n'abandi batoza bahabanje abarimo Rashford abarimo Onana abarimo Sancho n'abandi yamaze kubabwira abayobozi ko atifuza kuba yagira umukinnyi n'umwe mu bari baratijwe bakorana. Ibyo nabyo murabizi bimaze iminsi. Indi mpamvu rero nyuma y'umubano wa Kuri cyase ibyo Kuri yifuza nanone iraza kugirwamo uruhare cyase ifitwemo uruhare runini na Manchester United na body yabo. Nyuma yuko basinyishije Kuri bahise bashyiraho range cyase bahise bashyiraho projet nshyashya bagiye kubaka ariko bashyiraho n'amafaranga bagomba kwishora mu kuvuga ko bakinnyi bari buze kugura n'imishara bari buze kujya batanga.
twibukiranye yuko na mugabo bita Rashford ahembwa ibihumbi 325 ku cyumweru. Ibyo ni miliyoni n'ibihumbi 300 bya buri kwezi. Ubwo nukuvuga mu byumweru binari n'igihe ukwezi kurenze ibyumweru, ariko byibura miliyoni n'ibihumbi 300 mu kwezi byazajya bitanga kuri Marcus Rashford. Byaba bisobanuye miliyoni zigera muri 17 zanarenga bitewe n'amabonus n'ibindi kuri no muvandimwe bita Rashford muri sezo, kuko Manchester United ihemba ane branch, ihemba umwaka wose. So ku kijyanye n'amafaranga rero United kavuga ngo why not, nimba umutoza ubwe atari marifuzo no mukinnyi nabo tuvuge ngo ari maramudusaba ngo arifuza gukorana n'inga mugerageze, tukaba dufite amahirwe yo kuba twasinyisha undi mukinnyi nkuko twaze tunabigarukaho n'ubwo witwa Summeville, ni umwe mu bantu barimo batuma eno deal ya Rashford iba complicated kuba yasubira Old Trafford, kwera yuko yamaze kuba hura n'ibyifuzo bya Michael Carrick. 1 asanzwe akina muri Premier League, the second arahendutse ku kijyanye n'ubuyobozi bwa Manchester United ntago ari buze kubahenda. Icya gatatu noneho ari muri ya range y'imyaka Michael Carrick yifuza kuba afite imyaka 24. So ibyo byose rero bikavuga ngo Manchester United irimo irabara inyungu iri buze kugira mu kurekura Rashford kinyuza umukinnyi ukiri muto wifuzwa n'umutoza uri muri za condition na criteria umutoza yifuza gukoreramo. Ikindi kandi amafaranga agomba kuzatanga kuri Rashford ikaza kuba igiye gutanga make, kwera yuko gusinyisha Summeville baramutse bamuha amafaranga menshi ntabwo yarenga ibihumbi 120. Ubwo yaba ari maximum bashobora gutanga. Kwa ngo rero nimba bashobora kubona gutanga kimwe cya gatatu cy'umukinnyi uri buze guperforminga ku rwego n'undi mutoza byifuzaho, kuko yamaze kubabwira yuko gukoresha Patrick Dorgu agakoresha Mateus Cunha kuri ruhande rw'ibumoso abo bamuhagije w'icyo yifuza, n'undi mukinnyi ushobora kuza nk'inyongera. Ariyo mpamvu ashaka Summeville, ari na mpamvu bari bavuze kwitwa Iliman Ndiaye, babakinnyi bashobora kuza bakemera no kwambara profile yo kuba abasimbo. Ibyo rero nibyo bitugeza kuri no nkuru ya The Sun itubwira yuko buri kipe yose yifuza Marcus Rashford iraza kumubona binyuze mu biganiro, kuvuga ngo amafaranga ariyo yose biraza gusaba ko baganira hagati ya Manchester United niyo kipe ibuze kuba imwifuza. Ikindi kintu wamenya ariko nubwo Manchester United yifuza Summeville, ekipe ya Tottenham na Roberto De Zerbi yamaze kwinjira muri no deal, kabivugwa yuko ari plan B kuri ba mu gihe baza kuba batabonye witwa Savinho wa Manchester City. Biganiro byarabaye, murabizi ko ari n'igihe cyageze bakatubwira yuko bamaze kumvikana umukinnyi hagati ya Savinho na Tottenham, ndetse cyari kibura yari kumvikana hagati ya Tottenham na Manchester City. Gusa Tottenham yatangiye no kubara, yatangiye kurebera hamwe uburyo ishobora kwibikaho no mugabo bita Summeville mu gihe cyose deal y'uno muvandimwe bita Savinho birimo itinda. Tutari twasoza kuri no deal rero y'uwitwa cyase kuri no situation y'uwitwa Marcus Rashford, The Sun The Athletic niyo yabanje kwitangaza mbere, The Sun nayo igarukaho gato. The Athletic imaze kuduha igisa nk'agashya cyase ni cross idasanzwe iri muri deal y'uno mugabo bita Marcus Rashford. Nubwo nanirimo mbibabwira ngo buri kipe yose yakwifuza Marcus Rashford yemere kujya kumureba no kuvugana nawe ku kijyanye n'amafaranga, ikaba yavugana na Manchester United, even ko niyo yaba ari ikipe ariyo yose havuyemo izi ekipe ebyiri zitemerewe ono muvandimwe. Kuvuga ngo muri contract no mugabo bashyizemo clause yuko ekipe ya Manchester City na ekipe ya Liverpool arizo ekipe zonyine mwisi nzima, kwisi nzima. Manchester City na Liverpool nizo ekipe zonyine zitemerewe kuba zajya kwa Manchester United ngo zijye kugura Rashford. Ukuvuga ngo murabizi neza ko Manchester City nyine no muke babahuriye mu mujyi, Liverpool no muke babahuje ibigwi kuri championnat 20 bose bafite Champions League, nubwo umwe afite 7 undi akaba afite 6, ariko iriya niyo derby nyine twita ngo ni classic derby. So Manchester United yo ntago yifuza nta nubwo yemera kuba yagurisha muri Liverpool. Niyo mpamvu rero muri contract kwa Rashford iyo clause irimo, no kuvuga ngo buri equipe ariyo yose ibe Arsenal, ibe Chelsea, ibe Bayern, ibe Tottenham nkuko byari byagiye navuga ko yuko zimwifuza zishobora kuba zabona Rashford uvanye muri Liverpool na Manchester City, kwera yuko United ntabwo yemera kuba yagurisha nizo equipe. So
kanshimira cyane abantu mwese twabanye muri no video nkubwire ngo nimba utari wakanda subscribe nyamuneka iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo wibuke kujya ukanda subscribe bane natwe kandi ujye wibuka kurakinga ino video unayisharinga inshuti zawe ujye muri comment uduhe igitekerezo cya ese Kari kari mukuri cyangwa azicuza umwanzuro wo kutemera kubana no gukorana na Rashford so